Oke, nimbola binaka bale bina sema mai ni kua ndraiky katakatsary tsingoi Hawaii saho tsingona 8 na kaloko na ambogny nisy monity mai California keto singo tsingona 5 na kaby nisy monity na ikalima ni June babi ni binakasara ni vale wiki mnina siama tiko mai na vitalano totokongo kiro na biokani me ndore talano kena biwo sei na yang sara bakale weekend atunto sara babi ni binakatakasara tsika ni bakale wiki mni nanomni siama mai na vitalano yang ko be bakangana keni bakarau dana rongo teman ko dona sere mena tikbuta kana nonda vitalano midana kay warakir nang kay siama tsikumai and bata go ni talano wetok teti nakabali bikim ni nato vitok ko ni tikumai nanonda biwasi tsukani bata ko na biwasi saranga baka biokani biwasi saranga bikan na ituke na biwasi saranga nanonda posa nga baka biti and be ulutanga so be ulutanga momona be ulutanga enda kila ni nayanga weekend ato to sar ni kwenda na ngande sar tsukina so da kay viti and yanu totoko kandavu and na rongo de tikukina na serongo na Liwabiau natokalau marabi kay kandabu gera tu namamu kenandela ni batu maliwani singani suhu natawase sarong-rong binang di serea liwabi au na toklau baka bun serangan baka nanu ina kor na sere bina Kongo maratek sar baka lebikim di na sema tikumai baka bun ser tingo be Jim Delay arna yanda tau baka bun tal tsunga vital Mary Blanton Neta Emily Benefield boleh binaka na sema tikumai New Zealandi boleh binaka sala tu mai sala Martina na Wilati Easy Ngioni Mama ana terra
va sitingi o lemo Eunice Wong. Isa da mbula binake arieta vesikula mbuli bo. Binaka bale besar na sema tikumai na vital no totoka ni kua. Iyo tau Jim Telai na turang di Rango di na sera kami da dontua na makumuna nga na makananda na kor. Bintako na kembali besar bikin tanah kang kumaira do saya mati kumai arna yang raubu tapi di binaka di bulu binaka ti kunan turanga bulan tokai en sing binaka ni ko saya masar ti ko en city level Sacramento na tahun ni ko Sacramento ko na kor turanga ke California en do to na city rere binaka to kana kena wudi wai da marota kana turanga ko sule sartu kana nona ngauna mengole mai mikro mai bitala no ena libu na ulutan kira lebih bisa kecukini kuah. Do sarang matanga na non itala no ena non bimbi mai biti na ngole mai Amerika bakatelanga kina na non sesanga ni mai bule Amerika kina bakan durin bisnisi. Lebu na itala no bibi naka na waseti ko koe bakatelanga kina na bimbi ni tiko mbula na bimbi ni nonta reida na nonta bako koyang siang walanga ni yang walanga dotal ngana kambimbi kero bital na takatiko na tuba ketelanga ni nonta bakasam lebu na ngaulan to lebu na lamoda hoda lebu na kanda bakasam taka ya sora kabe kango na wasi apa bikin tadi kuah ni bakar orang binak sarmai neta bakam boleh sarwa boleh binak kan kueka ya mbuli bo Sembulu binaka weka, mbulu binaksar. Binak bali na bisurit si may dormisi amara kinena kabina ni kwa. Sabi na bali besar saya na nomu baka iyo na kira malumu ngoli chukayani na nomu lamu di bale na bimbi ni ulutanga ona may wasi chuku weekend saya rudi mamadal te kemini mante bi kena na barong chuku may ni kuwa na bono nomu koro ni basu kena bonua wasu sumikina. Binak natang ko nga sustaya sing ang bulivo unang ngoni ni ngasele na tikin oyale may asana kantaw ubasu i neser lang sa ibora o tumbatak may suba o primary school may Rainbow Fijian School may nasise ndeo saray ni secondary school i Lodala Bay Secondary School kaulivaw tibuli saray nabisaw Adventist High School what's your making high school may kiao sangay tostak may FIT sa FNU tingo Fiji University. Yeah, Fiji National Yung na University. si FIT kita iyo huli au tori civil engineering may kya singiba uchi may nang huli kya sa toso may nalakalako may Amerika. Sa totok minabali besar weka pambulu cukup wikim dina buli wati kaya main Raimba Fijian School bakang ori cunggon na we new may Raimba may na sese bakang bulu tal singa wikim dina buli wati melo dala Bay Secondary School kay Nabisaw binaka bakali besar na nominisi amati kumain ko iya na laman da jose na bileso ni watora na mobilitiko nung sangole ni na secondary school. Yeah. Na secondary school low turi klan na technical drawing na woodworking what kina physics baka may mixed science tumbaka nangono ya iyo so hindi na tigu may warto na lesson niya. Oy, yan na namubuli chiko matang kami raimba na namung sangit tokyan ni Lothal. Bo chiko ndo na daka o baka mo ndo tanratung baka me o na lay daka kina ni sanador boleo. Yo primary school se klan in the same one se libo na daka ko binakata libo na daka korwa uniform ondo be ubisa ondo be fireman ondo be socia klan betan in the same one yo so tak may na high school sa pakasang ibig matatatak may na nangun sa lobe lago kinay. Au san deo na high school sabi ausali tigbu malelata na longo na civil engineering sir nando drawing tigi pale architectural kaya na huno sali form 5 kino sa tigbu lande ba sona lesson baka na technical drawing na physics yo.
Sa totoo ka saranga jina todo niti siya kalalay da Iya. sabi to rakita kalaka todo ko Jiri tar. ya kanimara no tukunay no baka mo ngalele tu na bi nakakar baka uniform Iya. di na sarabi kan na ngoni posible kim na dorbo ber na nakaka tambani mo bukan na bisa siya na matay balu dura kaya resto tu no baka sama ito to kasaranga na musanga sa sanga mo ngole na tambani ni civil engineering baka mo na mulai duro na FIT ya raw-raw na mo sasangat cukup main di Torbo? Nung lakuin ni FIT, be nung kumatay ni yang pa, be nrenre to pala beta na sonele sonyo singitor may high school, ang galitor ay FIT. Beta na lesson niya, baka na chemistry o singitor ni high school, galakuin FIT o sang galitor. So struggle pala, beta na lesson niya. Right. Yo laku bato nga nasasang, singi wata-wata ka na nunggu sasang, matay niya ang baki, tos ka na huli, tos ka na sasang. So totoo ko May pinaka kya uci makita nang bag osang gili klain do FIT na muna kim sin do uci na mate ni ang bagi kim do liatets mene right. li atets ya we bubuk sar pa lim bat sanda huli tak tak sar nganda sa be tarato ko balai yo mate nung atets men ko oli atets sar to kan kito litara na ko na bosile waturang kompleks ya ko cikum bacin wai yo Ombo kalau ngata nangon sara sigitik buci kina oli atets tu kya medo na nunggu giuci mekina. Totoo kay hindi na sarang na practical Practical. nakakatara doto ka na kabinaka rani da buli ka na theory ya ni sadali buli tara kasa sarvat to na mo na kau kilaki na kau buli na ko na ko bali sar Saya saya singo kenda kenda do theory lego yo do buli total to nunggu buli tara ber ber to wale no nunggu theory ya no na ngono sangili tara kinda pakai libu na kasage mata sarvio pa buli libu na subject untuk struggle sik na sage tigu mata tamay biao Tinasar. Oh, bibong getsare bikin teman-teman barong cukup mai sonongon na nalitur so na lesson inda siyang tunta na maka katakan chemistry iyo bosota o sasanga chunga o rawat chunga na numubuli kimbal bali there's no excuse minindo na ulumbali just nak bali sangkay bata pa na numitubutuba may nanomu cukup may biti mongkay sasanga may mereka. Nunggu tumbuh-tumbuh turang ako juga di Amerika. Nangone asagi kako bata mulak untuk mai lah mau mai rita manda kyo ka hobe mai buli kina se mau mai rita na buru-buru liu Ocha mai kya sangi sangang ko mulak mai o sangi lak ramai o mai reva sono kur buli ke yo dondon mau mai buli ocha mani doten min tubu yo doten taltana tubu ni kalau iyo Sa totoo ko sara nga ni sa kalungat sara Yo kalau ni nggak chiko mimpi tata nangona iyo ninda se dorbutu ba se tu kla ngono ko sa lilip sa rala ka mai nangona se tiba mina ngoni tampa pata nangona ngoni dorbu se itu tu bando sar mendo ela ko tu mai so don tamen kalau ngata liu bentang abio nangona ya nunggu laka ramai iyo tata si chiko kay Amerika so ko sa may lang wana begitu sau je lang na mati na covid Iyo, sa may lega kini Sacramento ngango, na yang begitu sa uci. isa sombo isa tapa kasamte kinay na lilo bayaw na lilo chuko bayaw me surit chike mo may mongole may yang bakibida na musa mursa bitano chike kitata Na anong si chuko may bitsi may mursa bitala no mo sa ngole may Amerika iyo se gibi bulchuk na high school sa tugun chuko buli pa ko kwa agi tugun chuko kia ni na huna leo na lako may sasangke merin sasang tegi o meka ko jo ka sa korno na buli sa korno takataka kaketa sanga chika me sanga yo chuko merin di dola bibion dona ngunsal si suleta libion dona opportunity mo may rauti kina nunggung bulay iyo dona chikina babi na wali kina wana tulo na non bulan non rumbul nung tutu pambimbi bikia nana sasang tak tu nana may boso tu meto na ngono lak ramikina
Iyo. Hmm, Tangge mereka itu kan kena kalungata. Tena saranga. Sai nakita no tata sa Santo Labra na salibu Iyo. salibu mo mure mai Santo Labra bi kemu na matini katumbo mo durumike ya kau sampai lebu besar nero sampai siangat na num sampai cika i Amerika nak balik besar ya na num sampai ciko sangkai o sasanga bakanaban mo cila na mo mo ngoliat tu benda tamban ni bisnis dorna waseru matini lako-lako na tambarin ni banggang gayang kena kerua na tambarin bisnis ngelewa nga kay na sali ba mure mo tekbuke na tambarin ni numulako na tambarin ni banggang gayang te na tambarin ni bisnis Okla na be tiku na be ro tiku pata chiko sa nagi wasi. don Nakanunggu ya mai kla kan inta lako may bici Amerika. Kake de warara ta ki Amerika. May bici inda paksam ta nanguna si ndonga na McDonald's suwa. Dona McDonald's nanji. Yo gesole bunda sinra forta ka may bici. Ni lako may ki sa yaman dondo nakako baka may kaitol ta ka. Nugu matin ya may na kena warara ta kena subi nakatal kan na kaka na pambibi na fast food so matay ni Vietnam matay niya pagi doon ka na may kana baka Vitalia klain talak may bitsi sa turbo si slim binak to sa buti Vietnam pag sa doon ka na liw doon ka na liw niya kana totolo na liw niya ngong may kyaw sangge sasanga mo sa doon ang sangge kinta may balay o sa sasanga mo sa mo bang bulbul tigyaw mo sa lakmin ng kwaksa mo sa sinrin ni bulot nga banggo Santo na kana lewu klas andrin rin nakakita tanda budi sa mai sa singda makuto na zaka lewu na kawa sa efekta to na matagal bulo sa min bulikin na Amerika na nung kumatay ni lakmay. nampaki apa tali ko lakmi Amerika kaya ka Lakmay na 2006 na Ronondol Kaon. Ronondol Kaon sanjin Ronondol Kaon santo to kana ngona balaw Sabi tuwi to bali. Sabi tu itu ka sa wala nga ka sa na wili mo sa turakan ni Cory sa Sacramento. 2006 ito na makasambi na ko tuko na may Amerika bata may bici na fast food industry lelisar na ngoni de tukun tuko may duanga na McDonald's si Nanji do na McDonald's si Suba ya numula ko may Amerika do na bisole bondan ya ondan na numulebu tore tok do na bida na baki te bana bana musagenda na sabiso numyang Ve lomani onanga na bula nunggu ka lomani onanga na bulo sa ari na bisao yo klan beteni mi biti da bonton basi da tumbali klan onda na daily routine enda ya papa lo valeu you can sa siya na bonton basi sa andampe na motoka maten ka tumbo na motoka on reva na puno laki kino sombu sa kosar to kan nambuli ke gela ko patanakan na sa siya na ngoni ni apa pala sabar teka kid ko ya ko wambu to ni may totol sar kina na liw niyang wat kina na wel ni bakasama yo sabi oche ruan namba ko sa pa klasar nga may ni sa sing liw nga sa efekta sar ngumpulay na basing iyo Roni wasi amanda may so nakena barita ke mate manda o tuko na may ni nanumyang sabi bat kena budesa au ka dora posta lebu mere di kenta todok da kela todok na budesa kibelan bala ron tuko na maybe is it to do with tiredness wawale te sa minongan ube chile lebu na kai sa minongan ube chile lebu na so club ni sa lebu na yango so na mata ko sanggela ko na yan receive Class na la whole lifestyle ng kumimbulik sa duin value sa nga may kena kau bula may kina nung tumtak may siya nang tumtak may bici yo may bici nge klan ta yan receive ng buong na lumin mata manda klan nge bitangan ta sa limo de nataka kin mataka nge weekend sar sa ndag yan receive tu ike ni sa 24/7 to kan nakakide so
enreta bali na pakasam na bika menintola tu na sto na bungliu sangi muntal ni wabu kinalo men mata da wabu chikam bungliu kan ta sangi likana tu wam bungliu klana sa biso sar kami bali kenakan da tumbu tak mikin Sar. the whole lifestyle maybe chintin people live sar ge koya obambo to ko may tadur tikina ka may adop sara nangu sa sinreni dubi bisu kumantanong kuwan pa sa struggle koya mengian rangu mata sa giri pa lidzo mo sa sinre lidzo penindan Masululumbay. may patikina ni sa nawawali to na yang na liw Sa. Tanjina. Yembena kemumbimbi. Nangona ya basanga lang mikin ng wakasama, I have to do something about this. Kasi minra man nga mo bisu ko namuha ni Papa. That's kena ilang baka bayaw. That's very dangerous. iyo very interesting Kila iyo sabi ni radio bisu ko namuha ni Papa. Sangay tika mo ba na bakay may sabi so nung wakasa. Yang baru sa 2008 lang sa may sa tikiniki nugulin wali kiro may bawachi gibawachi setelah sa klasa lakto na li na kubinti ke kim duli so tu na volleyball na park kim mi takatusan ka pa nagilakan da sa sinra ni gitu pa kain duwe da sa struggle kita na bika kenta ta ka ba Sawa din mo iyo da ding mo da sa tumbal nga pala sa may kyaw sangi ilibuni polo do pa wili ka kan nung sa tangan tu kan may buli kyo may sangi may wili ka tukun ni polo di ngi indon tama-tama business tama-tama law gitu kan ko na visa na visa tak na bulan na lifestyle ko tigu sa may from scratch sing to nakatubi ko nang matay ni kasangi piso tako ko na lifestyle na kana vote ki na so na bad habits sa ambito tayo pa kana NRCV vote ki matini ka musuko levo ko na fast food so ko sagi focus ra na sanga me vinaka na tuba kinongon ni simber ni sasanga me wangrada me toso na numbul ni sasanga may kasangi panggitsar na lungu mo viso tak sa ramantang ilu na nunggung buloyaw yun nunggu kanakanaw sa mo diba kabi meron naman sa tigu sa makarmin ko pa kasama we feel good dan repe pangko ta makutun da we are ready for the day tigu search nga may kaya nunggu sa sangat sa may So it took a while. What was your motivation, Kai? Na kena sa ambito no muyango, wawale, na yan recibia, bat kena kimulevo, na yan pasangay ba ni me baungay chiko na bimbong mondur da ke mo chirondoner na no muyango, no bangangaya. O sangi waksam taka kla na dambul may bidzi, na kya na dambula apa palay. O sangi waksam taka talaga may, o si gambay ki rusang bulu pata da chika di. Yo sangi waksam taka kya kau gambay ki pasang bulu mo patung ango. Dana buno ta sarau singklam ta kya kau na yado para nambay ki pasang bulu se siang ya na buno lew saran dana buno lew sangi motivate kya belati ni se tamata ngoni sar sa luri tibe ukla. O sa kelas serta mesa muria serta kami ko na mati so ya saran tunggu one of my biggest motivation mo sasanga mo wabi nakatakan na nunggu bulo matanga yaw ni simber ni sasang talim dana ka tangay me Sara, that's a big lesson for all of us matay sar nga we start with us first matay mo matanga ke weekend simber ni nagay lakotala to bendo tale sanjina sagay ba na nanomu biso tekin na kimukakan ang batalan ni meron na kay ni lakot na teren ni may biso tal chika na ya palingal-ngale do man tanong ba masala na ulutang din betul kinito na tuki tondo tal tekin bali murakan Gor na ultang sensitive to gor yo na ultang bibital nga yo berarti na kakan nabi mati tugo laksarami wana kakan kenda kipaksam taka pamalo na tirin ni pinaka yorin yo tirin chiko ge kan chiko papitalia ya na laku binga may namati
Lah. Ora hindi ruper leal chigo. Yo rudi di pata chigo. Sinro ke bam pimpita ka indo sing ta ka bendo. Dondon me rudi di pata chigo. Yan ang bimbi ni nonton tunggar na kanto kanya. Bana kabar bag chigo na kanta kanya sing value te kenda nga. Ekuto saranga may namati. Kanta sa surat chigo na bi mati so. Me lak me yang manda nonda singgar na kanta kanya. Yan Sara. Yan Sara. Do kana dana tu komentangan na NCD na mati sureti. Gor Eh, mati chigo. na kena vavante vavichen di level totoronga. Dr. T, Rani, can you translate non-communicable disease? Na kena vavante saranga na mati sureti. No mutuko na may meri kayo sa sureta chiko may na mati melak may biko. Gor. Listen, doon saranga na bosa bimbi. I know it's very sensitive, but we have to talk about it. Diyan na ba kay? Gina don totok saran don. Iyo. Pinakabali mo na nung bibaw kong giti. Alilip sa rabarong chumay. So tanbek nga nung clients sa rabarong chumika. Buli pinaka-June kami daw kla na maraman ni ngamya ka. Doon ka ng duwe na gym. Pinakabali mo. Yo. Gor to na kapitan ni netball mi Santa Rosa to. Pinakabali mo sir. Bikim ni na chingkoy Merika. Pinakabali mo sir. Siya mo chumay. Pinakabali mo orto na nungguwek ka may siya kaka. Sa Crystal chunga na pa namin kantaw. Pinakabakali mo verto na USA KBT Creations. Bulare. Luis sa Tambuya. Pinakabali mo sir. Bikim ni na siya mo chumay. Iya kay sanggay ba na mo sanggay na mo sa tikbulu tikin na mo bisnisi. Ranyo da buta mata may nakenailan na kayway CrossFit kayway. Bikim ni nabarang chukumay da maruta kan siya mo chukumin gocho sembuli bo. Dorbo ni na sele na kaselek may kantaw. Vastu ni sarabak turangora. And maruta kan na may talo na chukubiket ni kuwa. Baung kiti kenda na tamban iti kumbulong-bulan no tabako kuayango kena na dito baka tiko na ng bisnisi. Nung kubaya ka ba malagta kinamanda ni sa ngole may bikim mo na bakasama mo sa ngole na tamban ni bisnisi. May sando sarangana no mo gym. Pinaka nanguno sa sangat sige na membalecha o sali tomana tu na Jimmy kena CrossFit o sa manilelewan sa to na Jimmy ka sali kam kami may biyaw sa reda na bisaw nangon o sangi tigusure ci orto na nungu matubupal saranga orto erna nungu friends sa tua bulu-bulu ciao muli introduce ta kabira na klana tirin sa CrossFit au singi tanra nangon na nungku au sing tanra tu si singi nabu-nabu tu mento na bisnisi au sangi do kucir cing napak bolak ngipal au sangi do kucir merle exercise tu napak like 1 2 hour lomin madawa yo tigu saranga binugulay ni pale nga bat kerto na orto nga ipale bat ki so na nituto kani kortong Sacramento kito nge may kasa nge tumbu ta kitsinga me daw sarang tanong na sa ambon to na ilu na kay kim santo lak to na pagwe tol sang wasang bul na tamata may na vida wala nga may kya ira sarang ki tigwen karistigyo mo sanga mentol to na Jimmy o siyang nanguna siya tsunga ni tsiksore lomangu na ve ondo biasa kan bisnis yo sing ve ndola bento na Jimmy may kya usang kindo renta kasi na do na Jimmy ondo lak chikin kim sang kindo lak tu kya ni rasing bangta varua do na mata se batul kim sang ki kucir na lalongo na Jimmy may kim libang ta chikin so sa tosu chika de be na bula o sa ridi chunir sa consistent o sangi tegbula kami biyo na bakasama ni okay mo sa sanga manda mo santola bando na gym belete ni klau ni sa irsa rida na kena binaka o sa rida na kena binaka irsa andan kan on rabang gichi o talaga mo ondola ba indo na gym irsa rini watan bikin to sara bi irrangun yan ratu ike tegu sarchi kami kede na nunggu sa sanga ayo Anjina. Wow, iya na mula ko na mo rent kini chuka na space may mo chulikan na terrain. Wana ba na yaya ni terrain? Kaya you need to have the equipment o chula bana ba na mo sangat may chuk talaga na yaya ni terrain. We can to no milaw lut sa lilim ka. Tulsa nga bulu kina basta nga.
Iyo, ngon semper kina ya, musuk tali murpala ini to ini mem dolak cuk napak. Klam ni sulili utak na entirin kenga ngona usingi atu botak kla simber ni main din desar. Osang Sa. ginto ka bodo nunggu equipment na apa kayau. Boka untuk koto me korna nra kla na polo ni basketball. Iya. Osang ginto tahun ni loma na nuku. Kla sona kapa dia osang kita kapa mau merbang tak karena era mitere ini. Au volia sona ka ko urina forta kra ile na ka usa takap saranga kla be creative. Kla bidikan tu me biti. Wan bikin tu me ane anu. Au we always look for alternative kaya siya naka da bang keratan tunungan sal meta kina tu merini tosi kina nasa sanga. Iya, kayak minum mata kana bola, komen na buwan ni Niu, tempo ni Gori, Moli, ganda ya? pas gori saraka iyo. Gori abi ni ento siya ngono mai. Yes, that Pag innovation, tantang eh? kiram dun kito raka tu vai siya kamantang na polo kumindo na chigi ni kau tampan ni kau Siya kumu na pepa sel tip tagi libu na kaba santa tumba tagi tumikin na baksam sarau sangke kutamay mo kla just to be creative. Sangke sasanga kina mo zakap kina na yaya ni terin merarin bang takat sigur na herna lako mai kya na gym kito li renta ka sangke bondo tu kina sona equipment mai kya kito sangke mbo bang takat na nan equipment yo meto sarang no sa bangkara building kina o sa mani kunya sar dona building i Sacramento ngangwe yo kay nangono sa kunya kina building Iya. ako sa toso sarto na pambota o sa sign tarto Amen. na contract siya mga ninto nila witu yo kay iyo o sa lisign tarto na contract ni Jim yo isang sarang to nila po sarang asi tu yo mo sa sang mo lakin o sa klamos lak tu o sa pamboto niya kalau nabi baru taki iya Sa. Tigo search kami Wow. Sabi ba kung cinjin ay nanoro o tukun chuko mai mino ni ba la lele tikini kemu ni sanangon sana tukun mai mi chuko man na labo mo le loan man na nambangi na ya sangi ba ung kemu me kuni le loan mai mo senga tanga batiki ko na mo senga na no mujimi di mindua. iya dona baksam lakmi na baksam ni loan sangi baksam takam beto ni singi tigo ayo do binaka bio mo wakan do sinra tanan jina pa lewe Iya. o sangi Lah iki sa live na resources eu wili bola o tarbasa labi soccer sa pam business suits tu songi decide ta sangi bangkarang ay bidang anong friend mera bukia o sangi sulang abion to ni lablelay sing lablelay sar mutik bunga ikin o sa sign ta na contract ni Jim may kya o sangi waka tukun sigaw sangi bidang nung friend or to sangi bukia o may bidang ni labor to sulang may murini start off kina. So nanong tigu bita saran equipment lalai sarang au bulya mo tigu may kina. Vei bula sangi nungu taget sigo mo bulya ndo na chigi ni equipment Beta rasuli liu to kina na bambi na gym equipment na Yes. commercial gym equipment ke iyo. Sangi Jena. to susar sika may kya nungu sa sanga vei bula sangi nungu taget sigo mo tigu na mo bulya ndo ni equipment. Jena. Iya. Iya, sampai kibiti tsaka na mo kayway CrossFit. Sa CrossFit kayway Nampak Sampai tahu kibiti. sama sini kita nampak kita di situ mah iya iya Totoo ba kauchisa? iya Bakit chini? That's an achievement in itself. Nuguweka? iya Sanjina. kalau binasa mana Ah, kalau nana bewartek Dina. situ iya Hmm. so sing raro a lot Yeah. of sacrifices my time dona kana sa bin secret sange mi rete singo kla ni sa toso na building talaw lagi si tiga bungan dona sa nilelay meto na sa tiga taran kina na whole building sa value taka na lumani vida na bagsaw singo indo na kalibra ninda dube sa sanga niya simper niya dumi na kabina kanto na ka na na daka menta we have to sacrifice a lot Dina so lebo na ngono sa singdo klang gara so na sota bangko ni beka ni si klang may lakon na pati siya ta bosa na osan njing ta naman sa mo lagi lebo na ngono sa na osan no sacrifice ta no laki kya mo li la mo na gym
Iyo, motivada, like kind of pambinang nito yawe. Senjena Yo sangaman. sangindo, my biggest thing is being consistent. Sangindo, mas lahat singa vana kalau misalnya cik pa nel consistency mo bang gitu cik ana bingung ni ketar mo tosu cik ambeta lebu na ngona kendo to taka lebu na ka kai kendo do bogundo kila ito kana entanto kata kata pakur ka pa kla ni tegu bangun ton kanta maulun tela lonta ini sa valilenga santa mai lulung ke ketar ina kaya ya to tala nungu tegu na jime na ngono tegu kina kla kai viti kede sa uci mai be pula kanindo nampai ki sa siang sarendo na la loro itali sangin be ponta kali to ngasi loro isingi ba lo lai te geu Tosonga. toso nga usangi vak sam to ge sa tos rambo san tolo pena kulon dorong sal osana sing sugi muro sana tosa sa lak to kana sasanga ba bina tra nunggu ni valin kana na support te geu tu support te geu chigo meto sarana ngona sa to sangili tosu kina o mutu kuna na matai ni van yang bagi lim nambah kimbo render to kai but ni saut me ausang kimi reti su kana voni posota but kina voni ni taka ko Senjena Sara. Yes. Kenapa besar? Viva Kaunggeche, 4 to 5 years, a huge struggle. Ndona kambimbi tel ngair bibi na numuleo ni vale. Babi ni bina kwa klien na barong tel cungamai. Ndona bimbi to work as a team. Roni chuko nung tatandra ke mukai. Mo sengato nung tatandra. Kengai mino na Viva Kaunggeche may vale. Sana mino tunga. Iya, jit. Maramania na numuleo ni vale. Marab ni ngoma mitelu. Sabi na balik besar maramanita na vito ko ni chiko be nonguweka dola kambimbi na vito ko ni baka biotini baka mata bubale ni ndo ito binaka lewer chiko me mure chiko me imber rasa sanga chiko men vito ko ni chiko mai binaka balik besar kai ya na nomu sasanga na yaman itubutubu sa chiko imanta bike mo nonguweka now that you've reached the 10 years anniversary na yaman nomu itos talimanda usana buda chiko. Iyo, tu na nabunili kla meli dola tali sona lukis bimbi bicha ndo malileng bangit sikana longo mo ko tali na bimbi na matakali business go it's about health mo ko tali nonda berta kana kla sami bulida o sami experience taka siko na ni listari nonda muli vivu kanga na kena vuno di te chiku ni tuku ni chiku bulum singin nonda nga even the community around here ondo bang tek wale besar mana community ni kai tonga samo iki vidana project ni wale buli ke sambu ondo bang tek tak kina mempelete chiku na business o chiku kina you on the business side baka tu chiku tu na ngangandri ni moto saya na dolap tan bagi bidana location se whatever opportunity comes my way. Sabi na viva kung gate sarangan gue ka for you to expand roni pali butaki na nomu branch ni nomu gym Amerika cukup talangan na nomu lilo mo lista libiche ya na nomu cukup matangai Sacramento tana cukup ni rabito ko ni bali na tonga na Samoa na yamanda nomu viva kung gate lele busat cukup na ito ken parong cukup mike na yaboro ni viva kung gate bikendra for them to come to your gym. Menra la kumai menra me bibu baita biti menra me wangkangayang na no gym kai. Enak. Iyo na ike lebu mbata raulum balitak na taka mbelata ni kla na taka ke lebu kla me taka wa caregiving nanda schedule 24/7 se long hours yo wambo ni kepka mbimbi bikenta na nantambula and don't we supposed to invest our time into our health. Belete ni sa tubinak nambula and tanangarabinak ni tabi. Kla ninda reda pata na daka hirnandong gito na we feel deso there's a common denominator which is fitness. Na fitness kau which is na mombulum binaka ni mombulum binaka onanggaraba binaka na nomitabi regardless num te wala zaka num tabi vale que quando ingito ou nada que não ingito
there's a common denominator with that, nanonda garo, nanonda bula, nanonda health. Yan po na, do encourage tagi, irkin na wekanda ratua politik ike, e watu tunga weekend, nanonda takataka, o tunga na value bango, okenda, nanonda bula, okenda mental lewa na takataka, single weekend na takataka. So we have to make time lah kaya ising to no pali belata nanondong bula sa rin bimbi wali sa rin doang nanondong bula nadakadaka rin da bisa dakadaka doang nanondong bula yon doang butala doang naka sulibi kan tanah kalau mentangkara bena buru-buru gue saya kau nanondong bula sa waktu sa tengah weekend na kandang biteng ngonda nanonda bula tak tu 6 bulan dan bulu kina bimbi wali sa rin siguna kena maru ng bula belata merini bibu kena nanonda garab tayo siguna bising kesar. Sentina to kung dala marama ka tugur chuk may mercy ni langi ti kumay malaya, your health is your wealth. Tahun binak. Iya, di na sarangay ranin tatukunan na ulong bale o sa amin na nangauna no kutakataka bongi teo libin chiko me enda na tukun chuk kami na ulong bale nangauna nga tatu matikina enda nangaya pala metame na tabakasama ise me wasi training Teba na pakai? Dunia tuh tak serang, mereka kan dua orang satu misal melenga, sangki lewanata ni nanonda make time, da sangki dem satu pampalau planta sih kita kan benih tu mati. Untuk tukang tuan lihat lah, kau sinra ni lakon na gym, fambi pintu ke mereka, betul itu tani menta pakai mi biji, menta potong bais da tumbale, spend time, lah lagu itu tumbale, you don't have to come into the gym, don't nunggu message tal tengah value. People have to take the time to do anything out there to be active. Meranjing tangan don kar do talita ka. Bata na kar talita ka, it will last long. Kaya kar first tiger talan don kar sing tal kar sing morta kar struggle tak tsenga. En tini koso. Siya na po na sa bibikin da mendan to nindan to bincing tangan kami taka. Banta sa kami da maruta ka. Whatever activity that is, bela tena bibu kenan for you to be consistent. Yan sarang utali tikina kay na mo page. Ambit chicken na video ambit chicken at least 10 minutes a day. 10 minutes a day. Untuk rin kumaro tikina nung bakasam tikina 10 minutes. Hindi bakasam taka na bakasam. Doon ang nalakala kasar. Yeah, more consistent. I think it comes down to consistency. Rani sila man doon ni barita kimi miraw ni bakaungeti at least 10 minutes a day. Mamatar tikina man dakay. 10 minutes a day. Tumbale. Klan doon kabinak matangon na tumbal. Tumbal sara singkay mo didi sara kerana didi sabi naksar. Tumbal mata yo na kambing bechi como commit ko. And 10 minutes a day, I'm mo make it part of your daily routine. Ni sa 5 tabi ko, lang sa automatically. Baka nga nintendo li takataka. Takataka, vital yo, wara kita nung umsetam, sa tayo mo nyo lang takataka. O sana lang ngay takataka. Na same concept I mean the translate taka may wananondang bulan ni health. Doon sa may sa tabi ko naman, baka kaya kailan receive ito yung batam, ni sa tayo nung lang nisim, I have to. Betul kan kelas kita pinakai. So ya na doon na listen nila o buli talang mikina. Kung doon bewasya talang avaliw Yo tumpale si kyo gardening kyo ka kimindo tal tak na tak itumba where si mongga gardening Zaka ba si bambi meri kang sa siya na ulubali sa warorote kita kakita nambay skill yo rin lingkal rin lay singkay sar moterin kendo tal tang lak na gym don kan na subi na kan gym ratungo 24 hours tu so sa fanduduna menta toran namon na menta reda na kena bimbi kamenta dabu kala menta kawa Yan saranga. Marute kini saranga Kaya kau tali kana kina titay na botong baskel cycling nanggalo batakin na numutukul chukumayan na tumbale
Tumbal 10 minutes matanga ndaki bakasam taka libu tanga nanguna o matanga rinda tambi tu na tebe ni kan nda kana tu da vital no tu bebe bi mama ni awu le dona yawu Good. Vaya uwa sa tunga. iya baka yawu kona dona yawu matanga betul da wiru matanga bena ram da block Rindo vital no daga tunga. mekan Rindo tumbal yung mandaron da block eh. Iyo, ndo na iyo. Serangan gori. sadin Kalau nggak tekim ni natumayan yan eh. Ni tunggu rampara ni sirim para ni tumbal nuku eh. Iyo. dina saranga Yang sa minutal na ulumbal iyo. O irna tike andor ita balik ni komandang hirnangon ni napak sarang gitu tu nangon. Ano kayo min total tu kinan tambihan ni orto na klas tum lagi total tu kina mata Facebook si klas. So na opportunity la leva rain dawang tak eh. Ini dina orang sa lingki tu betul spend time with them. Kla ya sa it benefits a lot, you know, both eh you and your child eh. dina Levo na kala leva. Klan na kasala ko guna deteksi ko levo ngoi Amerika na micro exercise eh. Yeah, micro exercise. Micro exercise. oh So di kele bango vanas toa. Kuni le kele volea ka imbatin so klaba mbir ndali pak volea ka tartu nas toa. Kele mai vayao ngi tumbal mbala vanas toa. So na kala le vaya resarin inda vangata ka me buki ka na me dai papal kin pa mimbi ke ka klai kun dua siang dole buno ngona ni ngona ngalala. So na opitin tala le vaya dar ni vangata ka menda ya walakin. Iyo. Hindi na saranga. Hindi na pinaksaranga. Hindi na po sa buo bulit meron na micro exercise. Kembali balik kembali na barong tikumay. Kesa dan ray balik kailan na motokay na ka na mall. Kailan may bakayaw. Kailan may bakayaw. Naka ito na kaya mata tumbali balago. Ito na hindi na berarti bikin ni na bangon Ranyo ni ngal napak kaya chiko na prem. Santo sarang nangan exercise ang bili prem. Mo kay the wiru abog. Siapa ka mo kay? Din don binasara ngor. Iyo. Totoo ka sarang ay. Ko tali ni sa the wiru mo ni sa angkaliweli to ko mimi. Yung tampi talawa na tanan tampi na bacin pak sa taliwo yung taltu eh. Santo sarang ka na viva kong kitsiliw. Viva kong Iyo, kitsiliw. viva ang kids ito. Iya, totoo ka. Pinakabali bikim ni na barong chukumay. Lelib sar na wekante merikara sema chukumay klan na nilibon na taro. Ninggay to pala mo ninggay bitar may be chose nang sila no koso nang kinituk matay lalay so nakanda ron ita kam kaya ni biyong na Facebook page ron yun yung sarangango ni like tak na page balati ni libukin na program mulalay lelek kay chukin raninda wulikin bikim do na siya machuk may biti binakabalib sar 20 no lew binakabalib na siya machuk may chonin batiwari bikin na chuk may biti talangay weka siya talangay na ulpa liberto na chuk may biti Oh, may bitsa malaksar bete ninda tumbale kla. Tumbale tumbasi tumbale napak veka bi takto na yung totalan ka rin may bitsi bete may bitsi kendangi tanduk lito na lakar rapag inarara ratamang ni dangi yang bagi masa bul ngamai si kolektor lim sang pulsa oi sanga perling kita kan nangon ni sa uci ni tungon yo omeredike Erlang kasi kay ramantakan nang baglim sa hulu serang gitu very active so bibang gitu tal tsinga bikim ni na tsik may vitsi nan kana kena malak da tumbal batsi ni wai darara dali join tigir to nangon gitu volleyball si do kami da pa walu tikin iyo bibang gitu kenta walu tsu nanon da may vitsi di nasaranga babi ni binakan na may makanin daru bantin tinita kay na sa libo na ngono kaya may biti libo sarangan rasa matin dolit chiko iyo libo rasa lengka chiko even before they turn 50 kaya dito ngayon bakilim sa kapul nga iso kito sarangasi natama daw rin ni boss ni biba ka long gagate kibikan na barong chiko may even if you're not yet 50 or even you're 55 bibong kichiman bikan ra maybe so no da lilo Yo kla lebnong ono kenta nga santa pangasi ni kenta chigwe na nonta waka sama betanga ninta sa atau mindanong nonta sa yaru chira nango ni marlaka ni kla na waka sama ndona ka koko ndona ka pimbitala ndona ka sulebi kenta na kolo ko idit waka tunayango na vika keten tata kawa ya bato sorto nga vikendo yove enkarsti kim ni may vici kaya ka samba lim sanga bulu on sanga bulu si it's never too late to start.
Lak lito bale stretch. Joint tigir na lito manir na ngon ner double ball to napak. Era ni da sinra ni siya na ulum bale. Vambi bisar may bit ni tatakap tu ba klapa mata vio kani. Tayo pa pal tunda vinre na pa gitu. Unda na kabin na kana vinre na pa kina ya pa pala. Sing bukia wala kana nonton pulo pa ya ngom bukia tala nonton pulo pa kasama ya pa kana nonton mental health ya. Yan to na kan bimbitel na mental health. So ni sabi na kutiga na bukia na nonton pulo na vising mental nang karet tayo bikin na pabinak. Senjena saranga bina bale sarakai no nubi bakong gate ya mutanga nunggu weka nunggu tata sampai ki walu sanga vulkaon mesala ka na walu sulka bitu oke se lak cunga nanganga simak na were kiron to bitalan lo hanto tukunu ba sa ko mutanga na lagu cunga na titi na ka oya boba nulo mani keci ko oke sagi tuntel miki biao leo na nunggu bula saranga mir Iya. Jin sarang. Tuli ke nung kumbula saranga tuli ke pani mini le nganga simak for half an hour ke sana nambula every morning mama nili makena ono ke sana ronga to na isele na longa ni bitabok ke to tuli ke me bi mama nya o manda ngame mbuno ni mbuno meri na nambula to na lo minito na sine marau do manda no bi baung ke china ulutang ivi Gor ndana kan jin ke sarre. Yo manda ika yo o chuka nganu good job full time yo bimbi pale na lim na kalo bi matakalay o job na office o ndambi tu mai sing ke mai kya sang kelak na gym gindo ya kabio sandu sinri wa mo lak na gym mumbuno ra apaka nunggu job ipal tata ke very stressful live na osusu yo nunggu do lak mai na gym au sandu na ka nunggu mumbuno ra nga antana o sirri gitu na tasir live no ko baka sama may na stressful ni singa o job tigena so yan to na kanji na kesar ngor ni wase chiga kai koya undu tugun chigena kepka klam balab tu minum singa sa tabo spend tak mata china munji moya pa pala tak mata kan tan ka na trigger tak bali na kla we release endorphins nongon release kin endorphins dona bula le utal dona pakam dona bula utal le enambasi kamai release tak lebu na lomo do lebu na kanta paksam tak tu bimbi na nonda paksam siya no buno sarin bimbi kin na weekend mendan do sanga so na kamenda ya babal kin mendan buno lain dota ni no mumbuno ni kata-kata ni singa dota ni nambuno ni ya babal ko ya bimbi kin na weekend mendan buno ya babal yo tumpal si taman na kamu ya babal kin nemom muri ni release tak na endorphins ya ko nangi klaba buno nomo bula pinaka pina nonda paksama clear tak na paksama koto may na mental clarity sareta dona viva kong gitilibu wir barong chukumai verto na kanta to Sacramento verto na chukui California kai do mandana nomo wasili bakan re weekendra menra ngwale atu na nomo gym te of any gym na nomo viva kong gitilibu nomo viva kong gitsernga menda ya babala menda bangangayango tereni donri na yapsu cinta cilai viva kong gitsimanta lele besar chukuna nomo itokani Ikem doon na siya California, Arizona, na western of California. Binakabali mo na siya matsukumay. Kay, so libre ke muna nga una kaya. Binaka. Bikim ni na nung kita banitsi ko sa Amerika pampi California, Sacramento, baka tukun nitsi ko liwe. You have to make time for your health. Kla health is wellness Nyona sasanga mo kla mo tereni mo baka kirubital na tatsiga mumbuno mo yababala you release endorphins mental clarity and ababun kina num garabe bina kana num itabi bete kesi nga ke baka mo sa singa balto ne bising lakbata na stress kla ngondo na stress relief lewe kla ke baka Google taka right now na stress relief na matisarani kana tukuna mo Google exercise asara na nandona katikia ana buna bibi ken weekend oklani lebu na nonta zaka lebu nonta soso we have to make time we have to commit ourselves and dona kon dubuno takawale we have to find your why na zabana buna yo once you find your why
tan dapat sam tak is it your family, is it your kids, kla more than a long term no lomani lim nampai kemengo kep kai sa bula tak tu na lifestyle go no lomani vida nampai kemengo na vukia mo binaka se na vukia mo lutu som buna nunggu bulo payang nunggu health namun enta sa kuneki na dava na buna yo wai na dava na buna na beta kapikena osa nangi na vuki mo consistency na vuki mo make time mo yan ra mataka se mo bangkaran tanong na mo li sasanga tegi kina na no mo waku koyang mo baka tu sa uci na ngone ni waku koyang menta klapa grafit fall looks ngonong go dan kana stress sa lakti buru-buru kita ngonong go dona ina gym anda liburan talak mau sa baka li counselor tali kai ina gym Iya, ni liburan lak me workout sar sing lak me mer lose weight sar lak sara me mer workout for mental health for to release stress Yama dari ke so ana kena bimbi value nang bimbi ni exercise ntangaro nakanya just for mental health ni sabi na tubag nanda wakasama ena bukia na non tangkara bitai bena wesinga na non tambula pa matuval non tambula walut we won't get to become ni you make time and make it a daily routine commit yourself to whatever time you allocate Kimni tungai Sacramento, dola to na gym, live tala na gym, rato go 24-hour fitness, live rava pool tu loma. Ondo lagi 24, ondo li inga London kan dongo dori erna marama erna ngasi ni China erna ngasi ni balangi. Erna do stili tu, erna do ya pala tu na pool. Yo. Gor sampai kibit sang pool chico So, siang no lumpa weekend na tu Amerika. Wang gets kim ni sarchico. Menta tur nanguna make time, make it happen. Make it happen. Make it happen. Make it happen. Wow. And we have a lot of resources. Satu kita mana kakek, sampai serang kita minta tahu kalau. Dina todo ko. O banchin tak saranga there's no excuse Minu do na ulumbala baka samtakin sar nangona kay men Albert Park. Bikim do na sa michuk mibiti satu sartungan na kani gym outside the opposite GPH. Kaya satu saranga kin na kani nalabe na tapos satu. Kan so marucik ni do reader cik santo kelas live na grup radio live ang takat cik Wah ini kena nonton kai minsta Lenor Lenor. Yo, patikir do vitala tanga valeu no kan do lita sartungan ali exercise iyo sa mortak jina valeu ni rata kap tu pa grup erna do lak cikal berpak kelas atik bu bisa tala mina mental TV Dina. Mortak search valeu bian Wow, that's really good Is the babi binaka bi marama honorable Lenor Gerger Tambua do the marotekina ni marama minister semeram tangan nile minister santo wasech mikina non afterburn fitness tangan tana kian do na marama fit sa bakilim sanga bulu kalima be ko kia sa sibit na lim sanga bulu kalima iyo tantana na yang na bulan-bulan sama-sama kena rai binaka yalo binaka mamarau nerto to mere all contributes to how you interact with people kay Yun to binaka wow kena bimbi na lo review na lo nung boso na nung buli pa malaway iyo kaya kan bimbi sar kena weekend we have to take our time, we have to spend time make time to what's important make time o wala chuka bid nero tukun chiko nungweka find your why make time be consistent and make it happen wow sa totoo ko coach tomorrow sarang bakal lebu binanta bulang to kayo to say bulibo no sulit tumay no ngo no manda ngo martikina no mandar may bitala no o no makera manda niyo kaya bando no ya me at least once a month mandar do may bitala no kila lem na kanggo rinta sangisera ka balila pero gisera kayo oh no marta ko wali
Oi, minak sarangaira ni dona bula, na bula may kabulo July, dona no mulutanga me the buli todoke. Maybe we can do it in the beginning of the month so that it can empower or encourage everybody throughout the month. Iyo. Toto ka saranga ba ko china no mudaro maybe talanoa na tambani bisinisi sa don riba kinachukana no mu KY CrossFit. Viva Kongeti, and I think on behalf of everyone here, congratulations. Vikemukai to you and Mrs. Bulibo na nomuro yalo binaka kena nomuro sa sanga and buru-buru ni bisnis mini chera rao o basota o satapa ng rendre iyo lilo chungay manda mo na chile binaka na nomu bisnisi kasa bibu kesara bikan Pasifika ya na biba ungeti bikan la total nga na wekanta na ituki na chukay Sacramento kanesa sa California da biba ko ungeti libu talaga na sa chukay biti rasema tal chunga kami chaman da bulu binaka may chamani deals diloy ranito talaga nam do mata tereni orto na marama randini British Army may chamani orto do maram do tereni chuk orto na marama ni Ivano Levungo do bulu binaka na sa chuk may Europe kai do tal nero be wasen si berita ban do rubitala no Isang obe wasanga na kena siama may klan na nanta baku ko yang obati kena view manda nunggu experience yo na kena ditba kena business ye oyo manda kya kan na bunali wo au make time kena mo yo workout oyo kayo ko tun siga chukun full time job mata klai o sugna ka bo ditba kena business ye o sange bangara na ngono mo tirin kena yo e na ngono vingono singdo tikbu tirin kena kla mo tikbu sing do terin o do bakla o sing dong karabi na kanong kita bakla baka o struggle nango ba business e luto yan na kana siama do nango nakali bia o yung mata ka kayo mo kuni buno de singa mo takab saranga yo I have to be consistent in doing what I'm preaching and no bunle ke ka rando kile o ndo ka nando dore da do kla ke if I have to wake up extra early I will. Kaya kau number may bali, I will make time. Lah, ona sacrifice tangan total ka. Beta nunggu kelas na kena bina kabel. Nangono terin kena siya ka bali. Bodi ang karabi na kita nunggu job, nunggu na di tag ni business. But sing karara tag na di pagtala ni business eh. Wambimbi ke. Iyo, sangke juga na kla karabi tayo bali, karabi tayo luto iyo. So we can manage our time wisely. We have a lot of time. 24 hours so we can na busy. Manda kanta nga sandang lewa binaka. Ile na kan do vaccinated to na nondangona kasi ang besar niya ang value all we have to do, we have to substitute it. Sometimes we don't have to make time, we just have to substitute musuka leben do na kay valisi tsuno mona bitay kyan do na ka binaka do na kay nababu na numutumbu whether it's physical fitness whether it's reading a book do na kami bukya numutumbu ba gain knowledge we have to make time for that. Lebo naman ako tukun sa amin. Nandore da listali na nandi tubu-tubu ni Indonesia. Musuka lebo so nakakoraba sinay tuyo siyang sarni bugikan na tutumbu. Kena lebo nunggu bebang gitu niya. Ausa taka pengo sa wanjin tak na kena binaka sinambag ngo sa sinambag nunggu business wabinatal singa bibali pa nakalo na vi vortex na lo manyambay kiketunggo yo may katalo tukun sule na ngona sinrin ta maslak singa we have to do our part we have to do our part, we have to sacrifice, we have to make that step, take that step. When we take that step na close na givay kurta ka may weekend Iba concrete saranga. Take the first step. Naku walib sarbi. Kami nila barang cukumay lebu saranga koraba binibina cukumay makareta viri tun cukumo ko it all comes down to time management. Time management. Nomu wasian na rusa bulkabane au what would you use with that 24 hours? Lebu na kan manda sakila bina kisarto. Sapa nga menda apply tak
Misalkan dia nasaranga, you have to do it, kaya kana kena bos-bos mir kantahu kinta tuntuk kilamin akai, action speaks louder than words, Dari sarang menta chila sarana her, nagai wanjin jina takin lagi tukun, oh saya, and jina toto ko tukun her tukun chikon balat hindi ko saman tatakin sar chinga, sa chila sar chinga, san ragai lilu chuka tuna lilu panua, and randana, saro tombay, metos binakano na bisini sini saman tatakin sar chinga, naturang ni nakasaleha. Sabi na kami nakabalik Obe sara bibit lugueka. obe bibit talani kaya kaya erbe taru si kla erbe be taru lo ambela tanol tango mera reach out mai nungku messenger si Facebook ni taru mai si ona tubaro mo bibuke any way that I can to anyone. Bikim ni mai bitsi si kim ni mai bono tali I'm available to help out in any way I can. Chico doon na mo Facebook page ron din ra eda to ke? Iyo, nunggu Facebook page nga na Jos Bolivo si na CrossFit KY chika talaga na Facebook page yo. Right. CrossFit KY o sana bitsungoy ke CrossFit KY na na Facebook page ni ngole ni kina ni talita ka na page like usa level na tarchik nga usa marta ka na nogreda na sa na video e bita chik mo ko sa biba kong gitindina umanda nga no mo dabuti chik na tini manda nga na minute sa that's something Lucu saranga na mutuko na mena china minute nagay something na what can you do in 10 minutes you know nanumumusuk ko may bali ba ni Mary it make it real for me kaya baka ba get to be out there is you can do this it's only 10 minutes you can do it. Wow, totoo. Doon nataro sa halak may ka, Sophie Loloma nga maramang kas ni Buli, taro nga chukumoki ang balita na mutukon chukumay meri na bimbi ni Buno. Nyo tombali mong Buno. Bana bibikan na nando tombali, gay Buno ang riwan-riwat, ya Buno ang rabi ni Buno raw. What can they do to get them to sweat? Yo, they don't literally have to sweat, Nangono yapa palikin na nung tumbali na the body still releases endorphins, nangono yapa palikin na. So not necessarily so we can tirin to bata sing buno raw So not literally buno baka kutun siga baka na kambimbitsi ko moya pala evala taneng for blood flow Nangono yapa palikin na we have blood flow throughout our body. Nangone tasobo binakinan rame vitosek nan na emanda. Ya ko klan tutukin to serangan Dawud satu yang ramati. Yo. Klan dando yuel tak tu Yo. Nangon nanta babalik na it helps with blood flow ko kla babuna nonta we pakai ta bulung-bulung mai Yo, bila terserang blood flow ni satu ngabang ko sa mati mainanra peninda singa pala tu. So nangon ta babalik na it helps with blood flow ko release tak na endorphins ko babuni kira na makarina bersama. Ito toka. Sa rongo chumba kaya ang maram gas ni Buli, Sofia Loloma, kaya nang bibinga mo, yapa palatiko, yapa palatiko, totoka pa ko, tumatang total nga na kaubulida no gue, kanto na rubulida, doon na maraman ni Canada, kito nakakapatsyok na University of Hawaii, doon tani kini do, yapa palatunga, saan to ni tamba? Sang kita rin kisar, what's your secret? Kaya sangat tutuni kini kaya sarang sangat balang ganggat kaya may kucil na zumba. Kalau sangat doli zumba cik na bimarta. Nah, tetap. Iya kaya sa koran na zumba sa seri kena buli satu ni kaya. There is no excuse. You can zumba in your own house. Kasaragar. Kaya sabi ko tumi kaya na link ni zumba may lako nga online. Ang tara nga nung gusul tereni matini nung laptop o ya papala to for half an hour. So dotan lang kini parte kemeri. Ya mo naman meri kaya. Kasaragar ko tukun cikin manda. There's no excuse. Lomani pali sarang mana ko sa don kana warara teknika weekend apa bimbi ki lomani pali 5-10 minutes on takan dona zumba. Si on tanta nis tu manda si ko tukun cikin. Cikin takan dona kai ko maru takan ataka bakla. But na kaya na ribuki ko mo taka tu pampala to be consistent with it. Ko dona kana bartek nasra pali ko zumba. Okla nag-imbita tayo sa link ng YouTube page. Ili ko na exercise ito na YouTube ko rin ta ka ngay vale. Sampai tu bitika so era chin nga na minutes, 5 na minutes. Anong isa nga mo siya ta ka ng page. Bata nang ni COVID ya, nang una song tu kinike. O ta ka tu bita na video ko mera rin ni ya pala sa mi ginangon ri vale, ra exercise nga mi vale.
Ah, Yo sientar la ko na wakatu na sa siya no lumpali lipo na resources to ability kenda na zumba iya guru ni belum ni nasarana. bali ka totok sarang awal ngur kai bina bali. Iya, sora kena barita kibinaka ya usanga jorito kana maramongo. Dharimba bango, dharimba bango. Iya san toto kana itamba. Usanga itarin ko nga de, dada mo ibuni. Sanga iwasya mo kebiao. Usanga ito pamuri ketu na bimara wa usatu kuna. Oh, ke sarau bina maramoka. Ke balbal o tokte tital nga mesara dharimba talanga. Dari betul tak apa sih ya. Sa family binaksara makan lebu nunggu ya lele usan rasa bambul cukup rasa cukumai ker bikin dia rasa cukumai ngoni ngoli na non crossfit kay wai Facebook page ni ngoli kina kaya baka ni betar talanga ni taro matandun saranga ni buwa and ang ito wala ko men ang somaya ni na nom ni taro isa kay I give you another time here kaya cukup baka sobe babi ni binaka weekend ra when to nalingan ni susu ibale when mutunaw ibale I give you the time now kay. Bina na bali via toma do na bali na kalu na vivar taki na vi tang mag viva kalunga taki nung bula nero bula babi chini me dal chik mena kam na ni kwa ka tos bina chik nang garep tai bisul chik nang bulu bina ka sul tal chik na na talin jisya na yal ni vivu ke o rachuk nu vivu ke biar na tani Webinar tawali wivali vi nukunana tsinga mi vici tandar tuna warang tal sikam peka mai webinar tsinga na vi susu la mi vici samire tsuka na kana bina kana kanda kan inda sekal la inda disiplin tek tu kanda kuita tsiku na ya santa ke mere na bina kani waro rong wat kana bina kani sona kanda disiplin tek tu mi kina mi ninda sekal lai vinavaliw taltsinga valiw vinugulini valiw kla ni warong taltsinga mai nanando sa potu na viambay kedango kla kiasanga ko ke si rabio mo toseto na kaun na tabiong karabtu na business na kena dito bagto na business pati kena vivu kiberna sonatan hiyo bambikin verto no matupal talangay Sacramento Fernando Vito concert may valeu, viro na nung gumaram nita o jilolo wat ki mera ni vinavaliw nung rondo Vito kun vi June vinavaliw nondo vi kirundo vitalatal nga valiw ki June non vi encourage taki non dito siguro na business vinavaliw na na do vi ready sumay na Vito kun sumay vinavaliw talabi kim ni valiw kay Nomni sila tagsunda na opportunity mumay wasya tu kina valay na nung itala no awat kina vika au mengkarab na tabi au mengkarab sugay kay babi na valay kina bikim ni kasa look for tal nga maybe pero may murid dor na sirya katala walalay live tal na kambila tanan na dati kumpulong-pula si dito ba kini business wasir road sigay do sa siya Pasir mataban chico. iyo ndor sa siya mataban sigo Yo, kung ay ubang buto tsuk ni vika kenda taka bitik bu weekenda kem kasan tu bina kenda you can achieve anything. Ando nunggu ubang buto le buto ambate wa wanjin taka nangono sa rauti kita mo ngar nunggu bola mo disiplin taka na nunggu bola na bisi nga ubang durin bisi si leba na ka veta ka sa tubio na courage mo da ka ambate new sa overcome taka raman taka don kali na nunggu bola nunggu sustain tak na nunggu bula ko kayo sarara kinibyo mo da kabe anything outside liban nunggu was ni pabiminaka sabay kin live na baliw Sabi naka mundo naka binakabali besar nunggu weka mabini binaksar bali wikemu au ni turang oso morotekin ni osile tume no mongona nanu mikemi nanu weka merika benda na sama cukup ibiti benda tatalangan na wekanta itu ken bisi burbur na sama tal cungamika kemi marotekin sar bali we bi baung getsi ndona marama tuntal cungamiki ni
it's a wonderful conversation. Dona ulu tanga binaka nung tukun chukumi mante meri kla nung tukun mai na baleta na kakan nung tukun mai, it's a sensitive topic. Definitely it is but libu na ngolo da baka samtekina some sensitive topics when we have to deal with it and it may be uncomfortable but we have to talk about it but meron nila ko na bisaw and another bullet of okay. We wish you all the very best in your endeavor men anong business wat ken anong biba kong get bikemi na ito kemi wangkangaya mo chuk na lak chunga na terreni na bisinga kalunga to no mursa sanga babiutini walom sarbale bu bene maramanita dor na bitar tar chiko na bulat talmika na do talin dorongon ni bitalan no binak valeu sarkai Nasar valeu kemi na varong na valeu kai binak. Naka manta Mode naka sa totok bako tina nona may tabi o tse ang bulibo dorbo ni ngasele nakasale ka may kantabu vasu ni sana pagturang ora damaro ta kapakalibo na nona siya machuk minikua wakawati sarchukwa na yan yung totokong kuma and sana tele wa bini binakawin to na and non ro vito kunitiko na ulutangang goni bako kwayango kena bako duro bisnisi na puno libong ko Amerika abi bako ngetindin babi dimnak talaga bi June tilo dala siya matal chungamin ko June na non bako duro ko ro na non bisnisi may viti na dasa nikila na bital nongo na bako ngeti chose talaga menalaki bako duro talaga so non bisnisi di bako koyango na non to puno may viti na marutaka ni saramitura no ta turang maramituke saramay taka tunga na puno libong ko Amerika sando na kana bibu ke bakita mer era takamati ko non ta matin tumay viti na ngon balabu koto mo ito na ilabo libo na remittance baka bulati kina matin tumibiti na doon nga ng balabsar kung ano kino na biya musiki mamitiko natiko na biya si burubura da baka binibinaka bir na kandar sa may tugo Amerika nanon rataka bakukawa ni raki ni bira mera bibu kitiko kira nanon di mata bubale tiko may nanon non da bonno may viti sakya nangon na laklak ngayan na nirongon na nibitala non na biyo kani anda ba binibinak sa baka liya bubin turangan gocho saya ang bulibo na non na may biwa kanito ba't kaya ni sino binakadikuwa may sulito ko so na non na makasala ni bisnisi makasala talaga ni makukwayango may makasala tukul chukan niya re na baki nabula minggo sa nando tal chukan na program ng olimay and nabiyan do nga niyawan nando na bula may na may biba kong giti chukan weekend na tambanan niti kong bulang-bula sabi ko mali ni mo ni nakawalim saran na nung ni siya mamay na sino binakadikuwa ni Kalawang Tateko ni Mata